mun sang atanga INP mezo channel share tu te in zain chi bai le fek ule thok tu te rem chan lo na wangin zan thum lai mai kanan khai lak le ringot maya engpo ni se mi hring ve tho kan nia tul dang alo omani tia min hriat thiam kanan be se ya tu na tang chuan regu deu zo kan news update kan tum le don nia nuclear radiation wangin Russia sipai te an chuak ti te Ukraine in counterattack hlawhtling tak nei chho zel ti te tuntuma chuan Russia le Ukraine lam kan thlir thua kanga zanlama Myanmar news ti chhuale kan tumbok don nia Russian sipai te chuan Chernobyl nuclear mun pui chu nimin April ni khat zirtop ni khan an kian san to a Ukraine kuta thu nei na a om le ta heti lai hian eastern Ukraine lama chuan indo na anung thar le taboka Mariupol lama humanitarian aid lut turpo Russia sipaiten andang chun zom bokani Russia sipaiten Chernobyl an chua san hi engdang wang nilovin sipaiten radiation antor nasatman em wang ni in Ukraine Power Company Energo tum chuan soi heti lai hian Russian border region Belgorod governor chuan Ukraine chu helicopter manga Russia ram chung oil depot te boma apua Ukraine Air Force te chuan helicopter gunship mangin kan oil che khol na te an bomani ti in Belgorod governor hian soi Telegram lama reporter Vyacheslav Gladko fanatar landanin Russian energy company lian Rosneft ina enkol oil depot Belgorod atanga kilometer somthum le panga a omchu a al hlu maya mi panin an thi pha ti in aziak Ukraine lam hian he air strike atan hian helicopter pahni an manga Russia ram chunga niam te thlokin oil depot hi an bitum ber ni in an soi oil depot an pom chiat na thalak nia soite chu social media adar view na in adikem tiro soi mai thayani bik chuang lo Kremlin chuan Belgorod oil depot be na hian inbiakna kal zel angong thei thu asoya Kiev senior official te chuan Belgorod chungchanga Russia pu na hi an phatle ani February ni somni le paliatang to khan kanram an suasama Belgorod hi Russia tana engkim thon chuana logistics mun puyani helai mun hi kanlo bompo ni se a om lo than lo maro chu Ukraine thil ti nge ani ti fiana a om chuang lo ti in Security Council Secretary Alexei Danilov chuan Russia puna achang let Ukrainian Defense Ministry thopuang tu Motozianik chuan Ukraine sipai te thil ti ani le ni lo ka soi thelo ati ve thung boka Kremlin thopuang tu Dmitry Peskov chuan he thil thlen thu hi chipchiar takin President Putin ka soi pui to a in rem na zonga in biak na kalmek angong theido na apoi hleni ati Ukraine hian in ka haile in rem na hi amamo zok ni nalanga hei hi Kremlin lam ngai dan poni chuwangin Ukraine blackmail nan peace talks an mang ta fo maya ama zong khan in biak na kal zel nima se operation a khailak pha lovang Russia chuan ati a peace talks le operation hi an soi zom ngai lova tuna Ukraine and Russia a beive lekania in biak na ati boy thei anti le sia Russia hi rin aina ne prutlatani in dawna mun danga chuan Ukrainian force te chuan Chernihiv chimlama khopani Sloboda le Lukashivka te an la let le taboka Britain Defense Ministry in a soidanin heng khoni te hi Chernihiv le Kiev khopuitana cha khai lak na kongpoimo taka om an nia humanitarian mission lamtan po poimo khop mai hetia Ukraine kuta alu le ta ka chuan khopui lian ten cha khai thata ka an don thei arin omani Ukraine sipai te chuan counter attack Russia sipai te chan let na an thok chun zom zela mun tina ti theilo ma se an be let chun te hi chu an la hlawhtling view hlomani Mariupol khopui chu Ukraine sipai te tan to akhir view tamaya nimin khan mi pui sang thum lai chu mun him lama hroi chua an ni Tukin sing khan President Volodymyr Zelensky chuan humanitarian corridor kal tlangin Donetsk, Luhansk le Zaporizhia regiona mi sangruk le zahni le somruk le paruk lai mai chu chan chwa an nia
mi sangruk zanhi le somruk le paruk zinga hian Mariupol mi sangthum le somsari le pakhat antel Ruaman lok angin Russian Foreign Minister Sergey Lavrov chuan zirtopni khan New Delhi a thleng tangeya Indian External Affairs Minister S. Jaishankar le Prime Minister Modi te amuwa Sergey Lavrov hi hunrei tak chung President Putin ne na inzui to ania Putin at huruk po arhet trevang tuntruma India atlo hi hundang zong ayin aboruak asanga United States po hlawthlinga Biden a sanction advisor Deputy National Security Advisor Dalip Singh chuan Russian Foreign Minister hi athlen khal rang lemaya March ni somthum le pakhat chung khan India mi poimo te akoma Indian Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla nen po chipchiar takin United States in India sanction thei dan te arhilani Sergey Lavrov chuan Prime Minister Modi chu Ukraine indona le inbiakna din mun thilom dan arhila nikum December thla a New Delhi muna India le Russia bilateral summit tuma thutluk na an siam te kha malak nakal zel dan arhil bokani Modi chuan inka haile inrem na thuai se atia hemikonga hian India chuan a theina sang ber hlani in huam thu asoi New Delhi Hyderabad House S. Jaishankar le Sergey te hi anin muwa Jaishankar chuan India chuan developing economy ram thang chome kani na chu arhia a tluche thu theidin munading ani angin film khur takin malani atia anin biak na kim chang hi tarlan vekani rilova Russia hian India po hi an poisa ruble ngeya oil le gas leiturina du ni om takania India point rupee ruble le US dollar siam rem dan kong azon ngeyarin omani hi President Putin chuan European Union te chu ruble ngeya Russian oil an lei thei don lovani chuan supply cut sakan ni yang ti na soya German chuan in blackmail na ati Russia hian US dollar remo euro point a oil man hi dong ta se thildanga sumdon na ane thei don chuang silova atan tangkai na nei chuang lo chu wangin Russia poisa ruble hi US dollar anga ram dang tenan thleng hi a thabera Russian oil mamo tuan punzel chuan US dollar aya Russian ruble hi ala lian zok mai theini chanchin bumi ten US le EU pressure wang hian India le Russia relation hi achiat phangem tian zo na chu Sergey Lavrov chuan rin hlel na chete ma ka nei lo tu tenor na wang main kanin leichin na hi achengai lovang ati India hian nor na pressure tam taka to ve wangin eng thilemo ati angai ve dona India din na hi kan za saka aram ta na thaber tur chu ati athianga chumi konga chuan akal zel pokaring tontom Ukraine pui na hi war India war anilo special operation ani sipai mun pui kan bituma Kiev hi Russia ta na hlo om nilo tur siam rem kan tum mai ani ati bok hetia Russian Foreign Minister in India atlo hi US State Department thupuang tu net price chuan chanchin bumi tenan zo na changin ti hian soya ram tinin ma ni ram polin thian kan nei veka ram tam takin Russia nen in leichin na an siamang chu history atanga thu chiang sa ani tin kan om naram leilunga zir ani bok chutiang thil chu thak danglam kan tumlo India le kan thopui ram dang tu te po ni se kan thil tum zok chu international community hi lungrual takin kan tong chua kani ti tarlan kan tum mai ani atia Russia in dan lovin mi ramaruna mi pui torna na satak chuti top ani theinan India po tiamin tran kan lamai ani ram enge moza chuan keini lam ain Russia lam anbel ngei po kan ring a thaveke kan hethiam vek mai Vladimir Putin an athil ti adik lovani ti riase kan duwa kan o hearing se fia box se kan du price chuan atiani rupee ruble chungchang India le Russia in biak na thu po net price chuan ti hian soiboka hemi thuwa hi chuan kan thopui India kan la soipuyang kuat ram kan thlir chuan Indo-Pacific region malak na turania ram tinin munazirin malak na kan kalpuya
kuat ram te hian du thu mun kan nei na Indo Pacifica hi chuan kanin lungrual thaviu maya mondang hi chu kuat ram angin dan zom tur kan zam khan lo atibok ole tun tumata na Russia le Ukraine lam update kan siam zoi chu khati kha lo ni mai sela khir tu te alo ngai kha tu te in za chunga kan lo ma zanlama Myanmar news ti chwale kan tumanga min lo khir sakin min lo ngai khak sak le theu don nia